Bulavinaka, I'm Nico Mbalrokonroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Toka pakoti na Mbula FM. Setsa. Nadango Leonardo Tulip, au wajib juga empa. Ando talita kana parongan Mbula FM, balitin nabantu ay nasir. Mbula FM, number 2 nasir. Ni sambulu binaka sikwengo na bakaleleka ni nonde tukutuku na mbungende ndai warita kana minista ni buli Dr. Mahendra Reddy ni kebakayar sa tombo ni buli karawaitabi na ngauna yado kina na bembu turaki endondonu merna tumberi kabakasala taki wasatiko Dr. Reddy ni oti na bebadu e yado na sotsota ni suva zone 1 ena madho sa oti tomana ni kebakayar sa alaki kauma ina ngone karawaitabi e sangani keni balembale nirna beitaki enang andreba na ministeri merna maru takana ngoni buli na sarabi ni Coca-Cola Games ka merna baka itobo takira. Ia kayo Dr. Reddy mesana baka lebu taki ne wili ningas ni buli ka merna laki andrabi reti na ngone enang ngauna ni Coca-Cola Games. Na ikatolo ni kenang garabi na sasanga ka baka tokay na Health for Homes ena tegi butaki na 2 city mayongo. Waretako aya said kayo na minista kang garaba na ilabo ni mata ni tu ni $2.5 na milyon esa ambi watitiki mena bukia na kenang garabi na sasanga ni Taravale. Ekao said kayum ni matay ni ngauno me bayador na mata ni tu na bebu keongo. Ena kena baruta kena ilabo bugay tamera mena bukia na leon bunua ena kena tarida getale na non ravale. Sember bukandua me bayadori na bebu ke bakaongo ena kena soli beira na leon bunua nangalala merna bulia mai na besito ni Taravale na be kaira binakata mer bulia. Na bebu keongo ena bangulei beir na tiko mai tavua ba lautoka ya sawa takaunrobe ke imbua. Etaboda ni kuwa na boli bola ni bindingi na voter card vo ka mena bukanga take na bindingi levu ena ambaki meunko. Tuko na Muhammad Sanim na supervisor ni bindingi nindo tani toka na voter card vo ka sakirei ratiko na lino banua merna ngoleani kina kena nondo boli bola me laki besau na non card. Kayo sa nim mena kautigani na kad makawa ka mena besu taki kena ka vou balata ni na pinakati mena mbiuki na sotale na tukutuku vou ena raida na bola ni bendingi na kena wanga tagi na kad vongo ka na kilaiki na ebida na ngauna esa besu somtegi kina na kadongo tabodi telangani kuwa na nondo tu mona libliba na newsletter kena bonua ena boidori kina na bendingi mai da bekir na boleleka ni nonde tukutuku na kene kuri rauno na sema na steseni na Radio Fiji 1 ke na Mbula FM ni bweding vinaka. Sa arnayanda oya wo chonen rot kele bai buni moli rakira sa ama pinakantin na dawa ama na Radio Fiji 1 tolong ali baga penenu makaya macam na bentarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 betul bai bici oya wo labini na Mbuli mana FSC imba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalam ko police matawalu susungemba ang bulu pat mai Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nando mai bitin bonga ni BNN